Il-Kunsill Ewropew qiegħed jappella biex ikun stabbilit il-Fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi fil-grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Dan il-fond għandu jimmobilizza 315 biljun euro f'investimenti ġodda bejn l-2015 u l-2017. Il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk saħansitra iqis it-twaqqif ta' dan il-fond bħala wieħed urġenti. First on investment. Presently injecting public and private money in strategic projects is the best thing to speed up Europe's economic recovery. Today, the European Council called for a European Fund for Strategic Investment to be set up urgently. We want to foster a better investment climate in Europe. Il-Kummissjoni Ewropea mistennija tippreżenta l-proposta għal dan il-fond f'Jannar tas-sena d-dieħla u tapprova dan il-pjan f'Ġunju tal-istess sena. Barra minn hekk, il-Kunsill enfasizza ħafna fuq il-fatt li dan il-fond huwa addizzjonali għal programmi tal-Unjoni Ewropea li għaddejjin bħalissa. Għalkemm il-pjan ta' Juncker iddomina l-aġenda tas-summit, kienu diskussi temi oħra importanti. Fost il-mexxija tal-Istati membri inħasset il-ħtieġa li jkun hemm aktar sforz fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, kemm f'livell dinji kif ukoll f'dak tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill appella lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta komprensiva għall-Unjoni tal-Enerġija ferm qabel is-summit ta' Marzu 2015. Fil-konklużjonijiet tas-summit kienu nnotat ukoll li l-Kummissjoni Ewropea se taħdem mill-qrib fost dawk il-pajjiżi li għadhom mużawx il-fondi mill-Baġit 2007 sal-2013. Il-Kunsill iddeċida wkoll li se jagħti appoġġ finanzjarju lill-Ukrajina. It is obvious that we will not find a long perspective solution for Ukraine without an adequate, consistent and a united European strategy towards Russia. Equally, a modern, safe and independent Ukraine is the most important element of this strategy. Dan is-summit se jibqa' magħruf bħala wieħed mill-iktar li spiċċaw kmieni u hemm min qed jisħaq li dan jindika l-istil ġdid ta' tmexxija mill-Pollak Tusk.